Достар, Балашыққа келдім да. Интернет жоғалып кетті. Ушул жерде кайсын жоқ жерде жанып атат. Бұл жердегі елдер кантип заказ кылат, түшүнбөймүн. Ушул жерде турсам Фрязинодан заказ түшүп атат. И Шолководан, город Шолково и Фрязинодан. Бұл Балашыққа келсең заказ ала албайт окшойсуң. Бұл канчандан бери ушундай болуп атат? Түшүнбөйм мен. Көптөн бери Балашыққа келе элек болчумун. Балашықта жашагандар кантип иштеп атасыңар бул жерде? Же Балашықнын өзүнүн таксометр, такса агрегаты барбы? Короче, жаңы каналдан жаңы жаңылык